Pemirsa Ring Pesta Kesenian Bali Kaping Petanda Sepitu mepikoleh majang pedagang tapel topeng miwah barong selami PKB memargi. Tapel sanika adol ngawit saking harga penyatusan kantos minimal kutus juta rupiah. Pesta Kesenian Bali warsane mangkin nenten wantah mausana becek majeng anggo seniman saha budayawan antuk mekreasi taler mepikoleh majeng angge UMKM, sekadi pedagang tapel topeng saha barong ring stand UMKM. Selami PKB, pedagang tapel ipun sidekadol kantos satak buah tapel. Tapel sane kadol merupa tapel bojok, sidekarye, rangde, rarung, miwa sane lianan. Tapel barong sane kadol ake soronyane mawit saking bangkal, macan, miwa ket. Tios tapel barong, kadol taler miniatur hiasan barong majeng alit-alite. Makudang-kudang soro tapel topeng sane kadol ngawit saking pengharga penyatusan kantos kutus juta rupiah. Samian tapel punika pindah ke produk UMKM pengrajin saking Desa Batuan Sukawati Gianyar. Kita masih terjangkau Bapak, dari harga start 100.000 ada sampai yang paling mahal untuk penari 8 jutaan. Ini buatnya di mana, Bu? Niki pembuatan atau dari pengrajin dari Batuan Sukawati, lebih tepatnya di Banjarkuaya. Saking samian soro tapel sane lais madol, soro tapel topeng saha miniatur barong talar ake kendautin alit-alite. Winata Bali TV.